Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil ayatil bahirah wa faddalahu alal maqamatil fakhirah fajala bihi sadal qulubil kafirah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibu bapak yang kami hormati, hadirin hadirat jamaah maghrib yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sining umat selama lebih engkai maneng hadire. Nari mundri papoji nenia asyukuru ketendringang kata. Laurisese arajanna fangallahu Subhanahu wa ta'ala. Huwa maraja akamase nama sero pamase. Napa tak bolo-bolo ngeki pamase na lokari di maneng. Namungka pamase si mata nami andrenge apang indringenna. Huwa itu pa apa tiruanna nato pada engkaki hadir mak depungeng ilalenda omrong mak barakah ewe. Tampui barakah ia mencajie lalena pamase marajai. Nasibawai dua tetelu akata sangadina maka taiwi aruna furiyoy fangallahu Subhanahu wa ta'ala ia ripusalamakan ngeri duwai wanua lino akhirah. Salawa adrenge papas salama lauli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai uswatun hasanah wa rahmatul lil alamin. Tonas serie pamase nenia asalamakeun. Nabi ia riutusu erifang Allahu Subhanahu wa ta'ala. Rilebok natanae masuruangi decenge nenia mapesang kangi jae. Aga pada riak darariangi watak kaleta. Pada pak dupai naparentange nari tetang napesang kange nari runtuk nade cengriak kata yelino akhira insyaallah nafutama kirilalen nasuruga nasibawai salama menenungen nasaba riona. Sini ngumak selama lebih engkai maneng hadire. Kurang lebih si sebu epak datu patap pulau enne tau kurang labeh. Ritana ara pura rijajiangi wisek di anak orwane manyamek kilinawa. Dari pasangan suami istri Abdullah Siti Aminah. Rijajiangi rifangallahu Subhanahu wa ta'ala sebagai manusia pilihan. Kemudian didesain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi seorang pemimpin. Baik pemimpin agama maupun pemimpin negara. Yang kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai akhirul anbiya wal mursalin. Pacapuren nasrinna nabiye si bawa suruh. Siapa gerangan manusia pilihan itu tak lain dan tak bukan ia naritu alemale bikna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini adalah bulan Rabiul Awal. Bulan nondoye Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rijajiang. Nendiaye ulang nyewe nasaba engkaki si mata peringati maulidnya Nabi ta. Eso jadinganna Nabi ta itu adalah merupakan salah satu perwujudan rasa cinta kita papojita laurialena.
pada toa narampewe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila lenna hak desekna makeda man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nigi tahu pojika si mata marengeral lauri iya majepusi bawa ka mati ila lenna suruga. Semoga insya Allah pada saat apapun, kapanpun, dimanapun kita berada, bukan hanya di bulan Rabiul Awal tok saja, kapanpun dan dimanapun, engkati si mata marengeral lauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pekugi cara tak marengera lor nabita, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mari dalam hidup kita ini kita senantiasa memperbanyak mengirimkan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena keistimewaan, kemuliaan alat birna masalah wakil nabita itu sangat luar biasa. Narampai nabita ilalenna hak desekna makeda fa'aksiru alayya minas salati fih paigewi baca salawat melori ya nasib nabita fa inna salatakum ma'rudatun alayya dasaba tu baca salawat tak langsung ina tarima nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini umat salam malak bi engkai maneng hadir. Menurut di riwayat, engka umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mamalakengi iawe baca salawat. Gangkana engka sewa waktu naloka si siaraiwi nabita. Gangkana polei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mak depung si bawa sahabatna. Maka Nabi tanah fodang ni sahabatna pangluta Abu Bakar. Pasadia ni onrot topoleta namu patudang ngiriset deku. Agama bereselan di topolena. Nari bali na bereselan na. Nari patuda nari sedera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aga mondoni mak bicara Nabi ta. Si bawa tuananna. Mak pikir ini pangluta Abu Bakar. Makadani gasi token na tolana nabita na masorpe manirita nabita rito ananna dek nasiaga etana tepanya na pikiriki panglut tahu bakar dek toni tambun na nabita makutanai panglut tahu bakar nabita makada suron Allah taala iga ya roden rito anata na masorpe manirita maka nabita iya na roto anakku metala dan nisiseku napaku sita na megala de kirinya salawat na lauri iya. Maka dari yang kalian kesina kosi mata masalawat laur nabita marengera lauri alena rampe engi asenna Muhammad minimal ifuade ada makeda Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mari kita bersama-sama bersalawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sini umat salam lebih yang kemanang hadir di lain hadis akan keistimewaan kemuliaan alep biretak kiringan di salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam narampe si Nabi ta ila lenna hadis nama kedah faman shalla salatan sallallahu alaihi biha asyra
nigi tahu masalah wa lauria wa keci cebawa majepunna wang Allahu subhanahu wa ta'ala masalah wa toil lauria lena dan nia riwerengi 10 apalang jadi wa keci cemik tu bawang masalah wa laurina bitta 10 apalang nawerengi wang Allahu subhanahu wa ta'ala apalagi nareko malew ki masalah wa tentu megato apalana Pak Bu sini ngumasalam malep yang kemaneng hadere aga engkaneng kasewa wetu kopolena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matinroy topolena Nabi mangaleju tinroy akwasanna fang Allah subhanahu wa ta'ala masalawa silauri Nabi riwatu mangaleju nah Yau baca salawat nalai fang Allah subhanahu wa ta'ala inapa napa tarima yangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dek nasiyaga etana nadapi ni umuru na umma na Nabi agar riwatu nadapi na umuru na umma na Nabi rialan dari malaikat itimbang isinin na gau-gau na maegang gau ja na nadecen na aga purero ipatul dari malaikat ipalalu risedera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aga riwatu ripalalo na risedera Nabi makutana Nabi dari malaikat makeda ni gatau ya tu makere malaikat umatna Muhammad makere Nabi maelo iri tiwi tega makere malaikat maelo iri tiwi ranaka nasaba maegangi gau jana nadecena makena bita palepang imai witai yolo umakku agar dari pita yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rimalekaya umatna Muhammad makena bita iyawe umakku engka kiringa salawatna pura utarima makedai malaikat di apa gaga pada ripahang ini makena bita memetu demu pahangi sedangkan bu engi dek naisengi nasaba mangaleju tinro minana puadai alena manipuange langsung patarima yaneka inapato uwisen aga dari rena malaikat di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca salawat na umat na Muhammad nari timbang akwasanna fangallahu subhanahu wa ta'ala tiani tarakka timbangenge na tenre salawa na maegangi gau decena najakna narifutama na ilalenna suruga magana hari yang kalian kesina Thomas salawat lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rampe-rampe ini asna Muhammad marengera lau yalena Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali lagi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sini masalah lebih yang kemanang hadir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan akhirul anbiya wal mursalin pacapurenna sirina nabi sibawa suruh yang merupakan idola kita ikutan kita yang harus senantiasa kita taati nasaba iya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diabadikan dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala memberikannya predikat gelar wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin de utus ke Muhammad nasapang Allah Subhanahu wa taala illa pasangadina rahmatan lil alamin pamasena sinina alamnya
magi nengka rahmatang taroki kuroh tania rahmatong tania to rahmateng melainkan rahmatan. Rahmatan itu oleh para mufassir kita patafsireta nawerengi penjelasan makna di dalam ilmu bahasa Arab. Kata rahmatan di sini memiliki 3 tempat. Tegairo yang pertama rahmatan betuanna mansubun alal hal. Apa itu mansubun alal hal? Makkedai si tonget-tongenna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riutusui rilebokna tanai memang mencajiwi rahmat pamasena sirina alangi. Penafsiran yang kedua, kata rahmatan ilalenna ya ewe, yang dari itu mansubun bihasfil idafah, maka betuang makkedai yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riutus rifang Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa rahmat tiwi enyi pamasewe. Dan penafsiran yang ketiga, kata rahmatan ilalenna ya ewe memberikan penjelasan oleh dipatafsirita makedah rahmatan artinya maf'ulun li ajali, maka betuang makedai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riutus rifang Allah subhanahu wa ta'ala rilebokna tanai nasabak Nabi mantara engi pamasewe mengantarkan rahmat. Jadi kata rahmatan lewat firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus kamu Muhammad, kata Allah, melainkan engkau adalah rahmat sekalian alam, membawa rahmat sekalian alam, tiwi engi rahmat pamasewe dan mengantarkan rahmat sekalian alam mantra engi pamasewe. Di sini alangnya. Maka oleh karenanya sudah jelas bahwasanya yang menjadi rahmat tiwi engi pamasewe mantra engi pamasewe ya naritu ale malekbi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya tona tu pas sabar Pak Bu, syahadat taidi umat selengeh, syahadat yang betul-betul syahadat, syahadat tonget-tongen makkedai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah hanya Allah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Rasul Allah. Tidak ada lagi syahadat-syahadat yang lain setelah itu kecuali syahadat seperti tadi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka sangatlah kita berdosa, madosa ki pabu narik kok tangaku ini ale tak seleng naluru engka syahadat mompok lain-lain. Biasa engka pura yang kalinya engka ritelah aliran-aliran sesat sampai-sampai nasakar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mompo ni syahadat nama kedah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna mirsa gulam Ahmad Rasulullah. Salah ya roh, madosaki. Yang benar syahadat sesungguhnya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sehingga insya Allah ketika itu kita lakukan, ketika hati kita mengucapkan itu dengan lisan kita, insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah. Kenapa demikian? Karena kita bersyahadat dengan mengucapkan siapa itu rahmat, siapa yang membawa rahmat, dan siapa yang mengantarkan rahmat. Alim-alim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini ngumas lemalep bi engkai maneng hadere. Mari dalam hidup kita senantiasa berperilaku, berbuat sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama dari Allah Subhanahu wa taala. Siwa surah malebina, alim-alim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya kita bisa meyakinkan diri kita agar supaya kita tidak terjerumus, agar kita tidak salah arah dalam menghadapi gelombang-gelombang kehidupan ini? Maka dari itu kata Rasulullah, hiasi hidup kita dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah ibarat cahaya, nur yang hanya dapat menerangi gelas yang bening dan bersih. Artinya, ilmu pengetahuan tidak akan pernah menerangi hati yang keruh dan banyak maksiatnya.
Jikalau sekiranya hati kita sudah bercahaya, subhanallah, hidup kita akan terasa damai, aman, tentram, sentosa selamanya. Jika hati sejernih air, jangan biarkan ia keruh. Jika hati seputih awan, jangan biarkan ia mendung. Tapi jika hati seindah bulan, hiasi ia dengan kejujuran dan ketulusan lewat ilmu pengetahuan. Dan ini diajarkan oleh Nabi ketika Nabi bersabda, likulli syai'in tariqa wa tariqul jannatil ilm. Tiap-tiap sesuatu itu punya jalan. Tungke sewa-sewai engkama netulalenna wa tariqul jannatil ilm nayalalenna suruga ya naritu pak disenengi. Dikala kita mau masuk dalam surga, ikuti tuntunan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk menuntut ilmu karena dengan ilmu itu akan membedakan makna kega anu makesing, kega anu maja. Talabul ilmi faridah ala kulli muslimin wa muslimatin. Riwaji kang ilok karidi menang umat selenge baik seleng urwane makuta babama seleng makun rai untuk matuntu pak disengeng. Nasa nabita manin taqala liyata'allama ilma gupiralahu kabla ayyah tua. Nigi tahu salewi kamponna, nigi tahu salewi bolana. Nah karena akad tamelok matuntu pak disengeng majapuriak dan pengeri itu dosana rilo tenakak napa ajena. Sini ngemasalah malab yang kemaneng hadir ya. Watuna Nabi Sulaiman alaihi salam narampai Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilalenna hak deset nama kedah. Khaira Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam purari papile rifang Allah subhanahu wa ta'ala bainal mali wal mulki wal ilm ripalawangenna asugirenge akarungenge kuaito papak disengenge fakhtaral ilma agar anak pilih ini kuritu pak disengenge fa'utial mulka wal mala agar nari weremuto akarungan si bawa asugireng liikhtiarihil ilma lantaran napileyenna pak disengenge becenenge akarungan ya regana asugiren napilei belum tentu macoe pak disengenge tapi nak karena pak disengenge napilei mat tentu ni macoe akarungan si bawa asugirengnya. Maka dari yang kalian kesini dari telai pak disengeng yang merupakan pelajaran yang didapat dari alim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu pengetahuan adalah jalan menuju keselamatan, ilmu pengetahuan adalah jalan menuju kebahagiaan, ilmu pengetahuan adalah jalan menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Pak Bu, naya kekuatanna pak disengenge taruh ni walangi saya dicontoh misalnya engka 10 tahun maelo imendek rima kasar sadia ni otoe tapi dia gaga macap palariwi sesenamu na engkai sopirina engkai papalarina nalu remanengi 10 kekuatanna pak disengenge makumutu Rasulullah surata yang kebelok menda di tanah Marajai tanah Mekah pasulan dari pakas yang umrana si bawa hajina lebih telur ratu si bawa sedi dua macam palutu kapala nalu turun maring lebih telur ratu kekuatanna pak disengenge ayu manaseng nasyafi talabil ilmi wal ibadah nigi tahu peke rigau engka nama tuntu pak disengenge dia makasih wiang hatta yakbura angken nama raja a'tahullahu yaumal qiyamah majapuri werengnya rifang Allah subhanahu wa ta'ala mati sekiama sawabas naini wa sab'ina siddiqa apalang pada apalanna 72 tahun tonge luar biasanya ilmu pengetahuan Pak Bu. Namun ilmu yang dimaksud tentunya ilmu yang digunakan ilmu yang dimanfaatkan sesuai dengan tuntunan ajaran agama kita, agama Islam yang dibawa oleh alim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka de syairna arae al ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin
pak disengek dek nari amalkan, pak disengek dek nari buktikan, pada ibaratna pokok-pokok de enak buah. Kuni hewadin dibedakan mak kedai, nigi tahu, mak kareso, dek nasi bawai pak disengeng, majep kumambela si salana, tahu mak karesoe nasi bawai pak disengeng. Pak Bu, kajajian lima turi akhirat, maega tahu nak kena abinasang, lantarang aderen pak disengenah, ia rega engkamu apa disengenah, tapi de nak kegunani. Narampe fangallahu subhanahu wa ta'ala, ilalenna aku ram marajai makkedah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad tsara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Majapuri pancaji wirana ka jahannam katsiran mega koromal lisariwi minal jinni poleri bangsa jinge wal insi dan dia tahu magai kurang lisariwi poleri telwe pasalan nomor sedi lahum qulubun la yafqahuna biha, tahu ia mapunai ati tapi dia napake mapahangi lauri agamai. Yang kedua, walahum ayunul la yubsiruna biha, tahu ia mapunai mata tapi dia napake makitangi lauri agamai. Dan yang ketiga, walahum azanul la yasma'una biha, tahu ia mapunai dau coli tapi dia napake maring kalingangi lauri agamai. Kiri kanan ni andre gurukta mak bere ceramah agama nade sesanelok maring kalingangi dan karena matu riwangi ada misalnya mak keda kalau katu mas sempajakku masih jie mak kedaga loyolo ni matu matekok ka iya silalokuk benar jamannya si kuat bicarana tak balik otoe galak pelari. Masya Allah, ulaika kal an'am, yanaro pada olokolo balhum adallu yakepal bipusai daripada olokolo ulaika humul gafilun, yanaro sai oleh tahu tak kalupai. Sini mak selem malep yang kemaneng hadir masa horo yang kalinya maega tahu nak kena abinasang lantaran adiren dapat disengena. Masa horok yang kali ngapa Bu mega to nak kena binasa mak kedai mak kuatu ae engka pak disengemu engka akalemu nadek make gunangi iruntu sidalan nak kita mak kedah dalilu aqlil mar'i fi'luhu wa dalilu ilmihi qauluhu. Dalilu aqlil mar'i fi'luhu nayatan ran nak yakal tawe pula rigauna narik ko makan jai gauna makan jai sifatna maka segi pangkau kena tanran na tukiakalen iyan namunaha narit komajai gauna majai sifatna majai pangkau kena tanah tu tahu macapa-capa nasaba engka kalena nalau kedo salah wadalilu ilmihi qauluhu nayatosi tanran na kepat disenget tawe poleri ada-adanna narik komakan jai batena mak berekada makan jai batena mak pau-pau tanran na tu kepat disenget yan namunaha narik komajai batena mak berekada majai batena mak pau-pau tanah tu tahu mak bebe nasaba engka pak disengena na lerem moni salah. Oleh karenanya Pak Bu, mari dalam hidup kita ini sebagai hamba Allah atanna fangallahu subhanahu wa ta'ala umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai apa tiruang engka lalu ki Makkah cuy dalam agama asal lengenge rigau engka tak simata marengera lor nabita yang kemudian di samping itu kita harus tumbuhkan dan tingkatkan ilmu pengetahuan yang ada dalam diri kita sehingga nantinya kita mampu membedakan makada kega anu makesing kega anu maja. Dan lebih penting lagi tajagawi pak disengeta ala nalarianna balawo seriati nalepo imeo pujiale nenungi cicak melok riasen ala tolwana 5 ataka borokeng narepo melok ni make gunangi pakai ni pakai tahu asali pun ni pakam bandenu ajak nak kena tali puruk harang si bawa angin makero naya penyolonna buah pak disenge si bawa cempaan nini tek baju sakbara tak teton di tongenge tak conga soro masih tak cukup mapakatuna ale tato salama ari dewanua lino akhira insyaallah. Barangkali demikianlah sempat kami sampaikan ilana pengajian tahun dewe barik pagamak barakai lokal di mana terutama lokal Elena sendiri Pak bicara sehingga insyaallah
kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridanya yang kelak insyaallah syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pun kita dapatkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.